Anang kita rembik pada Rabu. Anang kita keluar ni kampun maruwat. Kering tua bini. Ngidam, rotero berang selo osom. Mari nikah, bau. Bau nasi, mata ndak ke nasi. Aning kelontong ndak karen. Bodoh sengidam ke areh. Mun siang patak ning keluar nang dalu metok. Malah kula teman-teman ki pun orang bini. Kak dinto bau na bau kalampi. Tak kalampi tak ndak selama ngandung. Kalau asam peran itu, tapi kalau keng sampai ya pengandung boleh bisa laki. Apa aja tak kelampian sekali, tanda. Apa ada terkadang saya bau laki, roka laki napa lo ndak, roba beda ki. Mun kalaki na tibi pahalo lebur, aning mun kalaki na kanca na gelem. Aku na mikir ya Allah, mun pah manusia langsung rembi 10 jebol 10 kak. Salon. 10 salon ni kang 10. Keng gula beketon ke baji ni. Kama kita ni nguning panapa sekali mun kasosumi tokang. Baji. Kaso kana Allah mi pahmun kasitung ni kami abahasa situ. Wa anjak sing ngodeun la tokang. Anak maksud anak. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. Oh ye kok. Saya mungil-mungil aku pak jo. Ku sentil-sentil. Ku kira pentil tak taunya sutil aja ah. Tepak ke lagu papaan tak kaya aku. Waktu ku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol tak taunya pentol kok. Ngesip. Tembak, dardur, sudah ya.